Our Bishop
the leadership of the church na kanitha mwathani agocwo ringi. Wambere ni gucokeria Ngai ngatho ni gutukinyithia muthenya wa umuthi. Ndenda gucokeria Njoroge James ni gutuonyera kanya ga kugoca mwathani, na njokeria atumia othe ngatho ni uria mucokete gukaga fellowship na tukanyitanira. Ngai wa moya murathime, ona kwina thabari cirabatarana tuthie ni tukoraga rimwe na tu excess. Ngai wa moya murathime kanitha, ni ndimwendete. Amen. Tupigie mama kanisa makofi mazuri. Asante sana. Amen. Si kanisa tupigie wamama makofi mazuri, tu appreciate. Namna hiyo. Na John wa Kigosho ananiambia atakuwa na Kigosho pale Juja darasa jioni. Tutakuja hapo jioni leo. Kwa hivyo watu wa Juja tuko na Kigosho hapo pale darasa. Amen. Basi tuingie kwa matangazo yetu, na nafasi hii ningetaka kuitoa kwa chairman wa online, Chairman John, atuletee matangazo ya online, alafu tutamalizia na man of God, na najua tutabarikiwa. Si tupigie chairman wa online makofi mazuri, John. Amen. Muongezee makofi katika jina la Yesu. Asante sana our admin. Thank you very much. Kanitha mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana, amekuwa kimbilio na amekuwa msaada wangu wa karibu. Bwana asifiwe. Gacokeria Ngai ngatho rucine roro wa umuthi ni gwitikiria ngoro ndi guku bururi-ini wa Kenya oro ringi mwaka uyu wa 2026, the year of expansion. Mwathani arogocwo. Na tondu ni tukwandanduka, Ngai witu ni agutwika wega. My Lord Bishop, thank you muno ni tondu wa gwitikira tutungate kanitha-ini uyu ona twi mabururi macio manaja, na tugacokeria Ngai ngatho. Mwena wa kigongona tutongoretio ni our Reverend Mama Asen and Pastor Frank, Evangelist Gatuthu na mutumia wa mutungatiri Naomi. Ngai amurathime muno, and the church leadership from the Mofam, our patron and in absentia of our chairman na mutumia wake, Brothers of Compassion. Bwana Yesu asifiwe. And all the church, God is good. Ngai ni mwega na hindi ciothe inake mundu ni mwega rimwe na rimwe. Tugacokeria Ngai ngatho rucine ruru wa umuthi. Kanitha witu wa online uthiete wega, na ni turacokeria Ngai ngatho tondu haria tukinyiritie. O tugithiaga na mbere na mahoya, we are also connecting with the 40 days of prayers as the online church. Na no tunginya tuthie na mbere na gwita Ngai, and our bishop, I'm assuring you again that we are together with you. Na kanitha witu wa makiria ma 50,000 tukamakio ni mundu umwe. You have a very powerful army behind you to support you, to pray for you, and to stand by you, and to support this ministry. Hallelujah. Uguo ndukae kumaka, twi hamwe nawe, na niwe haria twanjiriirie, na haria twanjiriirie tuho turathie he kuria Ngai witu atwitiire thiini wa ritwa ria Jesu. We are strong together with you, and we shall support you. Anything you bring in our online church, we continue supporting you. Tugakunyitirira tugakinya ku mbere. Kanitha ndirona ni wihurire, na ni ndirenda wicirie ri uria tukwaka ngorofa ingi ya iguru, tondu andu aria ni kurugama marugamite bishop. So we need to think on how to build a next level nigetha kanitha witu andu mathie na mbere na guikara thi. Engineer Ibu, you can think of that nigetha kanitha uthie na mbere. Matangatho maria ndi namo muthenya wa umuthi, our main fellowship, tukoragwo na fellowship ito muthenya wa Wednesday yanjagiriria thaa 2 cia utuku, na tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa man of God akoretwo agituhe kiugo wega. Na thank you Bishop ni gutwamurira Pastor Frank, ametushikilia sana, na tunashukuru Mungu. Na tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa Naomi, ameshikilia mchungaji na nyumba yo nirugamite, na tugacokeria Ngai ngatho. Na tongoria wothe wa online tongoretio ni our charity guku na Kesla. Thank you Kesla for standing in the gap.